kube kule inkamba yamankazana si ethiwa ngumgushi. uSimizi wabe engena khonale wabhomba kakhulu amankazana. It's 5 o'clock in the morning, and today we are off to Beitbridge. Sungadinga omnye ubaba othiwa ngumuhuli Duli. I'm sure I got his name right. Yes, he was one of the ex-Zipras who were operating in Matabele South. And in Matabele South, in Eskatempi, there was one bekel that a lot of Zipra guys talk about. It was called the bekel of Ratanyana. I think there were 2 or 3 bekels in one day. So today we are off to Beitbridge to look for one of the people who participated in the Battle of Ratanyana. One of the sad parts about, or sad stories about this battle is that this is where a guy Owaitwa Ngumpini, who was the regional commander or one of the top guys in Mat South, died at this battle. So it was really something sad because Umpini was one guy who was loved by many Zipras. He was described as fearless, but he lost his life in this battle. So let's head to Beitbridge and hear the story of the Battle of Ratanyana, but also how Umpini lost his life. Okay, baba lingasiqala ngositshela nje ukuthi lizalelwe ngaphi ngawuphi umnyaka? Mina ngazalelwa khona apha eMtangamshele ngo-1957 January 11. Wafunda ngathi ngayofunda eMalusungane kube kule isub A le sub B ngoba lesebenzisa khona ama standard. Ubaba wabe ethutha ngale ekuya khona apha eMtangamshele naduzane lana lesikolo. Ngazofunda standard 1 le standard 2 ngaqeda ibe cina ngo standard 2. Ngaba ngitransferwa ngisiya ku standard 3 ngaphi eButula i-primary yangu khona iseduzane le Zisani secondary. Ngaba ngiqeda i-standard 3 ngaba ngibuya ngapha kuthe ngo-1974 ngibona ngani 74 kube sekuvulwe i-grade 6 le grade 7 eChamnangana kodwa ibe iyi-primary. Ngaba sengisiya eChamnangana ngisiyafunda grade 6 le 7. Ngithe sengifanele ukuthi ngiye ku form 1 ngingakafiki ku form 1 ubaba bese sebenza ku eVictoria Falls ube ngubhilida. Ngibe ngifanele ukuthi ngifunde eZezani. Ngahamba iTerm 1 kwadimandwa imali. Ubaba waphuza ukuya wabuya ngawo July. Uthe sebuya ngawo July ubaba wathi usahamba next 1970 what 75 ukuthi sizothi udala kuye kungasamina vele ngibe kungasazwakali yimi kulapho ngiyacabanga ukuthi kungcono ngihambe ngaphi eBulawayo. Ngihamba eBulawayo ngo-1976 ngisizwa kuthiwa iAnglo American yathatha abantu bahamba eSouth Africa ngamandeke ijoinisiwa ngaba ngihamba ngithe ngisiya le ngayosebenza umnyaka 1 1977 se ijoin siphelile. Ngaba ngicabanga ukuthi nginjini ngibuye la ngabuya sibili ngoba ngale sibe sithathelwa half of the amount enye bebhenkwa ngapha enye salale. So ngabuya sibili ngoba lokhu wanokuthi ngihambe eAmerica kube sekuyehlule ngoba into egileyane ifuna ukuthi reinforce thina ukuthi sihambe eAmerica ngoba abanye bebethathwa eBulawayo besiya ngaphi besiya khona le Anglo American impala platinum imani yangikhona.
So usufikile lapha sewuhamba njani? Mase ngifile lapha ngathola ubhuti wami umunye ube ejoyini i-army. Ubaba ube ngumpolitician lo uDruli lo. Ibizo lakhe ubezenza elinye esithupha ngoThamson Mayemo Moyo. Aphumula. Then ubaba ubengathakazela ukuthi mina ngijoyine amakhiwo. Ubaba ubefuna ukuthi mina ngijoyine izabo. Ngoba lo mntwana lo umunye wakhe lo ubhuti wami ubevele already sejoyineni amakhiwa. So kwazoyenzakala ukuthi abantu bebengasahlalanga kuhle kodwa izani la ibengakafiki ngazwa i-conductor ichaywa ngaphi emchabezi le. Mina ngabona ukuthi akusayenzi aba ngisithi kungcono ngiyenzeni ngihambe empini. Kodwa lapha ngibe kulamanye amadoda ebengilabo ekhona le South Africa bebe ubhuti wakhe lo mna wakhe. Saba sitshelana amadoda abafana sibe singu 5, umuntu omdala obeyi1, amankazana amadoda mahlangana sibe sesifika 6, amankazana bebefika 7, kusho ukuthi sibe singu 13. Saba sithathana sahlanganise sani lapha. Lithele kube kulomunye umdala othiwa nguSugwana ube ngumpolitician. Nguye was director ukuthi eBotswana liyahamba so ngoba isikhathi sankhona abadala eBotswana liyana bebiza ukuthi ngiyiBechuanaland phela. Bebiza njalo. So la umdala lo mama ngithe ngifunda ngesikhathi leso kakhulu ngisithi ngakhulela eMtangamtshela. Ngibe ngondla ngomalume ngoba umama ubeditheniwe lo bani lo baba. Bebonke labonkomo egona kutsingwa. Liyabona? Impilo yangikhona ibengani njani? Uba wazi wabuya khona pha ngama 73 evela ngaphi kuDetens. Kulapho waqalisa ukuya ngapha ezama ukukhavisa ngemisebenzi ngoba ube ngubhilidi. So saba sihambe eBotswana. Hayi kodwa sithe sifike eNkhwale laphana sadlula eNkhwale sithe sesingane siqonda eShashi. Kwabuya ilanga laba liselisisa. Sabona ukuthi khathesi aselitshona. Salala phezulu kwentaba, uyintaba kodwa asizontaba ezinkulu ngamagoji lokhwala. Kuthe kusisa sabona ukuthi no asoze chapheni emini kungcono sitshone khonapho. Kodwa sibe sithengile sibe silemali thina sibe sivele eSouth Africa. Yeah. Ngisavele sathenga khonapha isikhafu sethu amabeef khonokho lama biscuits sisiyale safaka emabhekini. Sithe sesichapha umfula sachapha kuhle. Sayafika eGubajango. Salale safika eGubajango epolice station. Ngale kube kungalalwa phela ukuthi umuntu omzini uyalala kumbe ngaphi baba isifaka ngaphi. Saqala safika kumunye umuzi. Sathi kwingubo ezingaki ezingu3. Akube sebehluphe kakhulu lapha. Salala. Savuka sahamba seyofika eGubajango sekungani sekutshona. Amankazana babevalelwa kwenye indawo, amadoda babevalelwa kwenye indawo kodwa sibe silalo ezitokisini. Uyabona? Ungani sesibotshiwe. Sithe sisuka laphana eGubajango sanikwa itransport yasikhambisa. Hayi, safika eBubonong. Abebubonong basithatha.
Basikahambisa eSelube Phikwe. eSelube Phikwe laphana sibe manje sebesingenisa kwi-interview. Lokubhalwa wena ulesithupha wena ulani mina manje ngisebenzisa i-passport. Yeah. Sebethatha izithupha awelesithupha bebethatha i-passport bethatha lakathesi yasala khonapho. Ngiyabona ngahlala almost saba sithatho laphana siswa ngaphi kuma prisoners. Sibe sihlala labantu ababotshiweyo. Kodwa kuma seli thina sibe silala sodwa. Kodwa isikhafu ama prisoners lawana benikwa amatili athi ngesikhathi sibe sinikwa. Ngiyabona ngahlala almost more than 7 days. Kwaba kuthiwa no madoda lifanele ukuthi lichaphe liye ngaphi eLusaka. Saba sithathwa ngendeki sisiya eLusaka. Safika laphana eLusaka. Ngiyabona safika ngama-11 amshuwa. Satshona khonapho sifihlwe lapho kuvalelwa abantu lapho kube kungafuni ukuthi sibonakale. Savalelwa khonapho. Angazi ukuthi kuyenzakalani ngoba sibe sithi singavalelwa lapho kungakapheli 4 hours siyatshintshwa sihanjwe siyovalwa kwenye indawo. Then kuthe ngama 3:30 or 4 o'clock saba sinikwe izimota sesibaningi manje. Izimota seseNampundu. eNampundu ngibona ngani safika ngoma 2:05. So we are training eNampundu lapha. eNampundu akutrainwa kulapho kufikelwa ama refugee. Yeah. Betransferwa abanye besebehamba kuma training. Abanye baya eAngola, abanye baya interview la yana yakubuza ukuthi wafunda njani. Abanye besiya ngaphi eAngola, abanye besikuthiwa baye eLibya, abanye bayahamba eCuba. So wena uqonda ngaphi? Thina manje into yasiyenza ukuthi ngiye eMlungushi. Umdala uNkomo bese I'm the first army regular eKankomo. Sahamba sibaningi. I'm sure sibe si 2001. Sesiya trainer ithiwa i-advanced guerrilla warfare. So do you remember abanye abantu atrainer lapho? Yeah. Ngoba Noxi, uSililo, oProgress, oFuyani, Edward, oDawuthi, Alimosi, abaningi. So instructor wena ngubani lapha? Sibe sinikwe ama-structures ngamaZambia. Oh, you trained by Zambians because that's siba ama-regular. But sibe sisebenza labo ngibona ngani babathoni man. Ngoba sibe sitrainwa ngamaZambia but sibe sitrainwa ethiwa yi-British style. Yeah. Uyayibona? Azange sithi saqaliswa ukuthi siyatrainwa i-British style. Eyokumacha sibili njengoba wazi ama-British ukuthi kanjani ayenza njani. Ngathesi ngahanjiswa kuma-British ku-army yama-British mina. Angibuzi kuba izinto zami. Ngoba ama-British lawo ngani bevele besponsor ngoba ngani laphana lo Margaret Thatcher ngani angithi ngani uSmith laphana ube esanctioniwe. Ngoba inyama zenkukhu everything izinye izinto ngani zivela khona ngale eEurope. So the train how long lapha? Satraina 1 year.
kwazobuya uNkomo sazoyenza ama-rehearsals e-advanced guerrilla warfare le-regular. I-pass out parade uNkomo babuya le cabinet yabo. Saba sihamba emagrawundi siyanika kube kule ama-Land Rover e-army siyenza ama-rehearsals ukuthi abadala banjani babone ukuthi sesikwanisa yini ukuthi sesifundile ukuthi singachaya abalungu yini ngendaba yeni yani i-advance ngoba i-advance phela awuchayi ubaleka uchayi ukhepisha uhlale khonapho lenzi i-R round defense all round defense li-defend indaweni. So that is sesithabile ukuthi no kuthi ukuthi i-pass out parade sikhona lapha sesiseduzana ukuthi siye kuma operation ngoba kube kungamanga kuhle ngale Zambia ukuthi ungakuthakazelela kube sibe sithabela ukuthi noma kungcono ngiyokufa ngilwisa amabhunu ngisekhaya. Lakhathi sibona ukuthi vele silwimpi bekungcono kakhulu kulangale. Yeah, eZambia uyilale ngadli kuhle. Sibe sisidla kuhle sisilima umumbu sibili. Kodwa iproblem sibe sidla kodwa ngithi uyabona i-training awudli kakhulu. Yeah. Awusoze unikwe isikhafu ungasidla wena ukuthi ngisuthi ngoba mase ugijima laphana mawusuthi uyahlatshwa isihlwabo lokhu uyakwazi. Yeah. Plus ungadla kakhulu futhi isithwala mali trainwa isikhafu lesiyada senza ukuthi sibe yini sibe isiqhaka. Yeah. Singaba isigaqa lapha isikhafu lesiyana ungayenzwa even operation yabo awusahambe phandle kuhle. So ukuthi sokunjalo umdala wabe sithi kwakuthiwa abomangena labantu wabe sithi further training 6 months Emlungushi futhi emlungushi from 77. Yeah. From March kholaphana saze sayachaya umnya 78. So in total you train 1 year 6 months. Kuthiwe sokuqeda umnyaka March to March ngoba uNkomo ubesithi ngubona ngani i-strategy sikaZaphu umuntu angathengisa umuntu i-guerrilla singa revenge ngabantu abangu 35. Yeah. I-peasant engu 35 ngathi iphovu revenge nge-35 ngoba i-guerrilla litrainer i-commando ibe trainer 3 years ngoba be trainer lokwalo kuswayo. Yeah. Ukufa i-mistake bekuthatha njalo utshela ukuthi to train hard in order to fight is myself I'm not going there in Zimbabwe. Smith will take you like a cup of tea. You are the first victims. Sile umnyundo dotwa umushawa. We say today. Ngithi today I'm cross the border into Zimbabwe. Ati so ngithi do or die. Ngasa train wasibili lapha. Ngoba ubetshela ukuthi ungadlala. We are the first victims. Simizi will take you like a cup of tea. Kodwa kube kuliqiniso ngakuona. Kube kuliqiniso. Sibe sisilwa ngazibuza ukuthi ekhaya impi yaphela nini. Uthi ngizafika ekhaya. Yeah. Angibe ngacabanga. So suqedile training pass out parade, where do you go? Sithe sesiqeda kube kule inkamba yamankazana ethwa ngumgushi
uSimizi wabe engena khonale wabhomba kakhulu amankazana. Thina sibe singapha kule damu elithiwa ngumlungushi elikhulu kakhulu. Amankazana labana imukushi ibe seMpumalanga ngangale. So babhonjwa kakhulu. Saba sihlala all round defense enkambeni. Inkamba liyana ama barracks. Laphana kuthi ukuthi kube kule ama company angu 20. I-company liyana iyabe ile 100 soldiers, uyabona? Yeah. Mina bengu Mulungushi company. Okabombo, oThagagani, oLwapula, Zambezi company. Sibe sibizwa njalo. Ama company anjani? Angu 20. Kuthi ukuthi thina sibe siyi what? 2001 ama soldier esatrainwa ngaphi eMlungushi. So kuthe kubhonjwa ngale ya kwathiwa no kwabuya isiginali kwathiwa hayi kwazobhonjwa ngaphi kuthi kwabhonjwa FC ama refugee emaningi lawa baningi kakhulu FC eLusaka lapho ethiwa FC indawo yangikhona ebeligceke. Sithe singakafika eBhango saba le conduct amakhiwa sebeseyidobhile. Angithi uyabona ukuthi abantu uma bevele training baba bebukhali phela lokho. Angithi siyabasitshela ukuthi owakho ngobulalayo. Yeah. Okhiwa kawenzeni? Awubulali. Emoyeni yethu kwengwanwami soluze emoyeni ngithi kuyamangaza singithi emoyeni yethu kwakubuhlungu emoyeni ngithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengwanwami soluze emoyeni ngithi kuyamangaza singithi emoyeni kwakubuhlungu emoyeni ngithi kuyatshisa emoyeni yethu kwengwanwami soluze emoyeni